Ani ke chik nga khari lai la na nga la message comment la sha ki kyuji attitude de artificial du la sha so I think she meant nga ji nga fake du language ta fake do this chick overacting do line sare mogi but khari yo mare nga fake me di nga ha gu ani ngi ji overacting chi du na digore khachila na my favorite actress nga ji favorite actress is Karina Kapoor does overacting all the time dichning this overacting chi yure but that's fine mi pura ji personality loga yure ani I am naturally this indirang you know so don't mind me and shimba khalas yeah and mi khashi ngala mariko do mariko nga mariko do you thank you so much nge thema mangtha le sen nga mariko do you the dikso Nima takpa mariko le dura mariko ni ngala message lim du kyonso ngala mariko do but I find mariko beautiful so thank you so much guys whoever thinks I look like mariko thank you mariko is gorgeous shimba pumuchi lasra please stop uploading your videos las stop uploading my videos why you don't like my videos then why do you watch them 안 그런 가지 비디오 나오면 저는 인심이 있다고 말해. 니 켜라 타고 담니 샤시메 따야지도 그런 맞다로치 다니 맞거나 가리꾸지요 말해. 나라 미땅이 기타기래 랑따니 맞거나 맞다. Don't upload 말라다. 유튜브 디 그런지 켜지래. 켜지 아바가지래 아마가지래 아구가지래 아니가지래 수가지래. 마라 수지기지 마라 아니 니치니 유튜브 랑아라 카투 업로드 치니 전화 업로드 치기 아니 겨랑 따마다 랑 데버 로 아니 셴바디 카르라 오르다 아니 계제 셴바치 칼리두르나 remove your filter someone tell her to remove her filter 레두라야 remove 체메 틱사 nga filter remove 체메 end of the story ke inde su gena ani I think that's not my problem ngala problem in the few ke ji tension dengal lingo me that's your problem you solve it kura kachina chi ngala tension shimba mangbu yu filter is not the only problem I have in my life so let it be filter lana bani celebrity pura filter jarguyore pura filter yagri yagri jago jarguyore ngozo jida digaspen yapo yemere nga thaga tiktok ka filter di use chin chi but me changma filter ga gore ani filter ganna beni ngani khare ko jum bumu swing ben filter gani par jiranga khare mindu it's their choice maybe they want to look good all the time okay so that is not a big deal forget about that filter pasha nge keje shikyo dinge na tis go sugi gire filter go na ma ju so go thwe ma chu lo shemba chik dilai ani nga chik dilai chik main dilai nge khari thons la na ngozo ga ji phepa phomu de zo chance je kabudo raira ani khonsu tisika makeup chue bando chero dang ani so namjing ju chini makeup chu eyelashes kar simu kar chire but kawuchik radio khonsu idi pura stop chidu dinga I khachil lagyo na ngaben ni mai de chinyu and especially chance je pu ke chodi ani phumu du zo ita one sum bet korang dirishida khan de samina na ha tang ala chogo yu pu yu ta phutse o me samgyo nan khashi di inde mare makeup chue dang so this chick take care shine yingju de di so gi chedureda pushing but here inde chini chiwo mare so ri chedure so yingju tho so yakbu dena so semba kibure so confidence level pargire di chini nga nai ani changsa je sa boyfriend rasana yinji minji kyonso chikya makeup ma chuya do dang ani thoglo tis chicken ro khang nga bin indiran khyn de gi nga chance jeme but this is comfortable anga khynso yim de gi shi di bula comfortable thong do di chini ngi sweater di mangbu khyn gi chunzo mangbu thong gi re di sweater yeah delay ani shemba khala ore shemba
Tadirang rene, taring Friday insa dilai mitsangma gonda chilo la party do na be safe. Nang la so family yum do dinner do sa khala sa YouTube do ta na bene kipura ki wuchin dero ani mitsangma taring Friday sa yin chuti re na ni chuti re ki wuchini de safe chini de ani dirang lai ani I love you all my subscribers. Thanks for watching. Love you all.